بلیت مشوارن هجام در باسی آنکارت بن دکتر مصطفی یتیم آنالیست ناوندال کلینی آروجلاتا ناوین اورسان میوانی منه ام ده پیوندین ترکیه سوريا سراس كرناوان لقل بريز يتيم باقفن سلاف بوت بريز يتيم دس بيك ده افدا خوازا مزن يا تركيا قو بسوريا را بيبندين خو باش بكن جي چتي استراتيجيا تركيا چيه بريز يتيم Evet, ben de iyi akşamlar diliyorum. بله اجی ایوارا و باش دکم ایوارا و خوش بید زانن که 2022 ساله کی بو که گلکی گرینگ بوج بو پیش کفتنن و پیش و چونن و هر وسا سالن 2023 رنگا سروک بخوازن بگهن هف و هر وسا نزیکی هف ببن اف دبکو بکه و سال 2023 لیل ویرجی باوی کی یک آلی چه نبویه بلکو لتوهی روشالات ناور راست قناخه کی وها دست بکریه و ایدی ترکیه جی دخوازه که پیوندین خو کشین خو که دگل هندک اکتورین وی نفچه ده هبون بکن پیوندیک بکن قنالک پیوندیان دگل وان ولاتان نحا قلك بابات أفن بيوندين دوالي وهروها آوارا وبنابرك وهبون ددا خوانيان دام دبينن كو مخالفت شي چه رون کرنکی زلال بریارک نینه لسرویکی و هر وسا پککا و یه پکه و هر وسا رخصتنین تیروری و هر وها افنافچین که ترکیه دخوازه اپراسیونان بکه ده همان دمیده اوین که سوریه بریوه دبه لحندک نافچین پروتستو هیا کشین آبوری هنه کریزی هنه و هر وها بهفچون و پفچون جی هنه ام دبینن وایکا جالی کی دن دبینن کو لحندک ولاتن دن وکا حزب الله و روسیا گلک گروپین دن کو چک هنه دوی داری دانا اوین کو بریوه دبن ولاتی اف کسین کو ولاد بریوه دبن دبینن کو پیسیوان بو ترکیه هبو ویکی پیستا ام ویکی جبیر نکن ترکیه نده گل اسرائیل نه مصر نه گل ولایتین دن جیک آلی پیوندی آسایی نکرنه دمک بو کو شرط حاتن گوهرتن روسیا دمک دریجه دخوازه کو ترکیه سوریا به هفره کن ببن و بجون با اوایی کی راست راست بو نمونه مصر و هروها ترکیه دزانن کو پیوندی آسایی بون هنه و قطر رولکوید وی قنال ده حبو و ام شاهد وی کی بون بريز يتيم دخاسم قلزانبم بريز يتيم نها دي آستان افنتويي ده دي نرخاندن كو اف سناريويا روسيا نزي كرنا شام و أنقرة دي چاوا دبين Rusya çok önemli bir faktör. Rusya faktöreki geleki gringa دو اکتورن حنا کو هزاوان گلک روسیا یک جوانا بله راستیک هیا نه سوریا دکاره افراستیا ترکیا کو باوی سربازی سیاسی هاتیا نوا سوریه چاوه خوله بگره و ترکیه جی به همان آوایی ویکی نکاره بکه اوه کل سوریه چه بوی نها با آوایی که جا آوایی کن نفچه هیا و حروها شر و پفچون تیده هنه با نکاره چاوله بگره و رنگ با آوایی که دیپلوماسی وره چاره سر کرن هر دو اکتور افخال وان دگینیک و مرج هنه بو نمونه دزانن كل لقال حماس جي كيشين وان خرابون لقال كويت نها بيوندين وان قالك باشن إمارات جي بيوندين ما خرابون لقال لوانا نها باشن
اف قۆناغێکی درێژە و دەزانن کو لە لیبیاژی جارەکە دی دیالۆگ و دیپلۆماتی سەرکەت هەردوو ئاکتۆر بەهەڤرە پێویستە ئێدی پەیوەندیên وان باش ببن و ئێدی vêyekê wanda nekin. Bi vî awayî rast e kêşe hene lê ew kêşe renge berdewam nebin cêwazin ew kêşe û her wiha alozî belê renge wan bixwazin ku çareseriya wan kêşeyan برز يتم هر وها مرجين سوريا هنا برز يتم مرجين سوريا هنا مرجين سوريا قالك قران مثلا دبيجي تركيا دفي إشخاكا كل سوريا داغير كريا دربك هذا بيبندية خل قال أوبوزيون سوريا يكسر ببرة تركيا تكاري وان مرجين سوريا جيبك Öncelikle yani Türkiye'nin li destpêkê yani bunu tabii ki Türkiye bêguman dixwazim wekî bi awayekî nêt eva ku di dilê min de heye bêjim Türkiye yaseyên navdewletî ji bo parastina wan e yek aktorekî gelekî mezin e. Dizanin ku li 2019 û pêştir jî xwestin ku li Sûriyê 30 kîlometr bêpaqij kirin. Rusya jî dizane, Sûriya jî dizane, dizanin ku neha PKK û Daeş hene û renge li Bakurê Iraqê jî car car em vêyekê dibînin û pevçûn çê dibin divan navçeyan da ku kêşeyekî asayiş û ewlehî nebe her müdaxeleyeke Tirkiya serbazî li wê derê em renge nebînin. mülteci sorunu û kêşeya penaberan jî her wiha kêşeyên asayiş û ewlehiyeyên Tirkiyeyê dema di her navçeyekê de nebe Türkiye jî vêyekê nake. Renge li hev were û bi awayekî dîplomasî wan kêşeyan çareser bikin. برز يتم هر وها تو آگاهداری کو pêgehê ایرو serbaziyê تو Tirkiye آگاهداری کو ایرو خپیشاندانین برفره لهمبری وی حولا ترکیه لسوریا هاتن کرن خپیشاندان لعزازه لجرابلس لإدلبي لعفريني لوان دوران حمو خپیشاندانین گلک برفره لهمبری پیوندین انقره و شامی هاتن کرن evet tabii işin bir de bu belê belê car divêk îşî de ev jî heye. Esad yönetimi arasında bir normalleşme sürecini Dema konuşuyoruz ku em behsê Tirkiye dikin û her wiha Sûriye ku peyvendiyên wan asayî dibin lê di nava wan de jî opozîsyon heye û her wisa giringiyawê çend heye û her wiha sûda wê jî çi heye. Em şahidî vayekê dibin renge li wê derê protesto hebin lê ev muxalefatên li wê derê hene û her wiha ew grûpên ku li wê derê hene heta aweran ew awarên jî ku li wê derê hene Dolayısıyla min gelek care behsê vêyekê kire bi taybet jî ev civîn û diyalogên li gel hikûmeta Sûriye ku werin kirine her wiha ew garantiya ku dêt Libê de heye bi vî awayî Türkiye'nin girişimlerini sürdüreceğini söyleyebiliriz. renge eger ev çênebe ev müdaxeleyên Tirkiye berdewam bin eger garantî çênebe. Kendisini daha rahat bir Suriye ortamında bulabilmesi Hebûna Sûriyekî baştir û bi ewlehîtir li Tirkiye işbirliğinden geçtiğini söylemek durumundayız. دیتنک هیا برز یتیم دبیشن کو باوریا اپوزیونا سوریه به ترکیه قلس بویا لواز بویا نمایا نرخاندن آتا بگیرم
Yani farklı görüşler olabilir. بۆ چوونên جێواز دبن دیتنên جێواز دبن Ulusal muhalefeti بەلێ مخالەفە نافخۆیە سووریێ و هەروەها ئەف بابەتن سەربازی و ئەسکەری و چێبوونە هون دەزانن کو کاریگەریاوێ د سووریێدە و هەروەها کو ئەف با ژالیە سیاسی و ژالیە سەربازی بەهێز بوونەوە هەروەها هێزێوان گەلێک مەزنە دناوە سووریێدا دبینن کو بە ئاوایەکی هەفکاریە تورکیە هەبوویە کو ئەف بەهێز بوونە دەما کو داعش بەهێز بوو دەما پەکەکە بەهێز بوو تورکیە زێدەبوون لە سەرڤەیەکێ نەبووە هەروەها دەمەکی تاریخی دیرروکی لە پێشیامە هەیە و دوو ئەکتەرن ئەم باوەڕ ناکەم کو بکەون ناوە شەڕەکی بە فۆرماتێن جێواز دێ پەیوەندیên خۆ بەردەوام بکەن بله سپاسیاتت کم دکتر مصطفی یتیم جه انقره لگل ben teşekkür